đây là khổ này nên mà record video mình đượcประกาศ user mình là Linux server Windows server để nhóm phá AS8 nói cho tôi bảo cho tôi check user cho một check hồn ái hay cho check số nhóm hồn bình trí tới nhóm tới đây chia user xin bỏ dùng tôi server nhóm là ban install máu tới nhómประกาศ user ថ្មីមួយដើម្បីអនុវត្តការងារដូចប្រមាណ sudo user add binឈ្មោះ user ខ្ញុំដាក់ចងđấy vì dân đấy bài viết lên bài password tới làm bài nhưng phở command sudo user add .com.s / bin / bash nó làm bài command ai bài dân đặt permission ai user đây dân បង្កើតហ្នឹងអាចប្រើបង្កើត directory ឬក៏ check directory ឲ្យបានមួយរបស់ user ផ្សេងទៀតដែរចូលទៅដាក់ password ឲ្យ user វិញហ្នឹងដើម្បីយើង login ចូល user ហ្នឹងកើត ដាក់ new password ទៅដាក់ឈ្មោះចំកប់មកដើម្បីយើង connect ចូលទៅ user វិញហ្នឹងយើងប្រើ su ហើយ password បាត់មកហើយដើម្បីយើង check ថាuser វិញមកហើយទៅយើង check user យើងចូលហើយយើងបង្កើត directory task មួយមកដើម្បីថាយើងកំណត់ permission ត្រូវមួយទៅឲ្យ F មកអូខេហើយដើម្បីយើង check ថា user យើងបង្កើតមិញវាត្រឹមត្រូវអត់យើងចូល user ដានសិនមកយើងប្រើ command catនេះ user របស់យើងត្រូវបង្កើតមកមិញហើយgì tới